Adi to sine tkmem nolum ngo. Adi to sine adi selok abu abeng. Mengke sinam gumen soin abu abeng kedar. Delok ke. EBK educative members kedar. Tkmem kumgap dolang ngo ludung. Ngo ome pe idolang kom. Nolum EBK presiden sekretariam kom ispisar pe ngo kumdung. Huma dutun jamo bunyim. Ton boli bunyim. Diten nam sim ngo hupak kalom silang ngo apa du grupa mudung age ke awe imam ko itu mulokom seke pedayek diten la inam sim du galo pe ngo kadung age ke oma au ardem age ke awardem deke pe adi gidalo isi pe lagi mang abut legalo siang dam legasalo heke pe itung ni de langoluk adi amiem idung keng delok ke adi amirunge heke pe isinam de ai mangem lango mudolango agom sim ngolulendung ngom anguna sense lok heko ebikem kom ngo against mang kon no kom lubidung adi suam kom ngo against mang kiu kin noluk ngo yemin gamang noluk ke long meeting ko teng imin gamang ngo noluk legu sigang ken mang ebike right dun adi suwe right dun dem legadem kom ngo lubi mana mo ko ngom anguna sense lok nolu muma pa ka ngo kon no kom lubito yem ngo adi ke agi ke adi Molop ai manam ibo sipe lagi mang suse piyang kape lagi mang age ke adie om ane atelo nama abu atelo nama ati takamem santi pe ibo sidope emlang mudola mo ko ngo agom sim kap dolang ngo lulendon sekepe inam sim hitu piya botte ko sirum lo ke hipiya botte ne ko pe idung iem election dem adi susi gorti du mulokom ebike de gorti du mulokom gorti raidem kom tu sorbo hiru da iem Him election him imamulo aidom lango deke pemudung kapila election him imulo akon sukom igip imomaye del ebike himudung bulu iliger pe itung ngoli peru lagi del adi su mudung ngoli itubong ngolu tepi imomaye mudo delo hitu ipade mai hitu piya botte ami pen mensinam komin kaen iem suse piya him ngo ebike educative members nolum takamem ngo kumgap dung depekom ngoluk ke adi omawem sekepe aing engko ampors kedengem nolu ilingit ke pe idope imam mumem boma pekam lango kumdung sirum lo hu doi pe duyen moko luga mungge penama komem ager gerbo pe lagi mang ngoluk ke adi selong mungke sinam ebike presiden sekretari delok ke abu de mungke sinam kedar nolum ngo gumun soin abu takama mena pelubom silangka nyampo kelonga dem election iem dorelo bia nyampo kelongem koma amolumang duga kapading ien inama agi koma wem kom takama di takama le gumo mapeka pia suseng pen muni mun sipelong pesue inama sim election him imaru ika emla kumgabdung ngolu 2018 ya delokom hologang idokom abu kedare kongki bote pe kom gogela idung ngolu gadie gerum sidung emele kenit petom ebike presiden sekretari em partisito mlaludung kangem bulu itu bong mlaludung yem dem kom tu ngolu gadie re-election ye kom la imada ai adi de ke pe ngolu pon mun sejumma mulang depi top made pe imata de ngotu dem diterem ken mang adi maya sila kom hum ludung kom iem hum election hum menam metoka ditaga tu dadine ditaga dadine kuwa susaya inam hitu 3 years komare ye 3 years dem ye pumotoka ap delogrongem da nolu gaipe ebike electionum kom adisu electionum kom sekepe imada pe next loraki ngai bibo hitoka hum bulum yegene hum bulu gorti dunga mulokom bulum yena miege motoka piya hum ngolu kalumang ngolu kasilamang kabdung ngolu ka adie hepe divided rule kanam hum ngolu kala simang inama adie banyi ko pe ila ngolu engko amole ye ne anna atelo nama abu atelo nama nolu kajun bolarung ka duk ko kamulo hupak ami suse piyang ko kamulo tu ebike presiden sekretari emla nonyi kuluyerungku nonyi gorti mangakom inama hum gaipe kajun botorui kamlang nolum ngo ebike educative members kidare ngo kumgap dung pesaru pesuse piyang hum election hum motorungka adi su tiem bulu 100% gordi tu mulokom bulu yegar ubong hum yega motoka ditaga ayar ye
eleksyon ayar ye menam melik to ka emla ngo mem du pe ido kom ngo lumem mulo kom map to ka ngo adi legape apa kila mo koludun adi ke awar dem omar dem se ke pisinam da ai mang emla mo ko